Iyang kaibon bang kuburan kal bakon pon peyu. Tungal wa bang kuburan iso nangan ko. Wang gilkan nanalak o nangan ikan. Tungalan ko wa lapalap koros and palian tiak. Wa bil toko lapalapakan man momotso. Ibatuan wa ki kabanan wen POHNPEI. Kriyawan kabana speaker o tawakan ng legislature kaisak. Wa ki son kabung lapalap. O son kabung caikan. Wow, piltoke. Labalap dan opsin kan o tron POHNPEI unsak. Rakat o karos patro nan program mot. Sakaratan kabes radio program nan periau sang kampan sap nan government dan POHNPEI. Melel Obisian Historic Preservation. Ngai sabul ma roropel Tensan David Assistant Field Educator. Beban patron sakasakar kita. How the program and run out. The vision and historic preservation patatapan menan kusunatan POHNPEI nambe lemauli lebenian wali sakwalo lebenian surya meruwase me pali kasampalwat ban me nan Department of Land the kamban sap o ban me option palwat o sawasape review board. Manamano pilkapuka Office and Historic Preservation and Sile Tore o Sawase apolpen Saman Tete o Wasa Patabamiakan nan POHNPEI. Pukakan me katanga Office o Wia apolpen Office and Historic Preservation, Ye Chief and Historic Preservation, Historic Preservation Specialist, Field Researcher, Federal Program Coordinator, Clerk or Assistant Field Educator. Federal Program Coordinator pukawat maging sawase apali moni and sawasakan maging wait to sang Wayne Amerika palian sawas o wasa patapamiyakan. Puin mayang patunan paluot yay palian maintenance, supervisor man o labor tuaman. Iramagayo kasampal o anan Historic Preservation Office pato nawayawi kupur kalangan o sawas and kapna o legislator kaisak ongni out tasapal and Historic Preservation Review Board. Pukuan portwat kusunat ruwase me portwat pan pukok trek o kamanata o sakan me pan katirak tamye tupso kasampal o sang ni patape akak wiyala kisen wasa patkan nan POHNPEI. Port piltungalan ko pukon kamanala wasa kasampalakan puankak register la o wiyala yangan wasakan makanaynay o pankan apapal pan Office and Historic Preservation. Project me kamakamakit ansawat. Project and Reconnaissance Survey o wasakan me kataka pa pan wiyawi puan kasaleta makak a permit kun kota. Project kan aleta sai patakan te kasai patakan ni Kawait and Dr. Takuya na kauka. Pileo project ye kamakal wasakan o wasate kan manana bepangan mi. O kemsela kapese kalian sai o ira tekan nan radio. Project me ban muyawi halal tian wasakasampalakan makap te saikin tukleleti o pan kiyong nan puk. Kariyaw patatan sain nan wasapkat wen kasalayang waypukon o sila kotokan na wasapkat makasampal. O kasilu tuwang kuin pulabulkan wen naliyak aray iran sawas wen kak yang kolokolayang lengan o saramaw ang limatay POHNPEI. Wasakan mag-register la o office kin sawase o kamakamakal. Kayo nanmatal, Spanish Wall, Bell Tower and Mission, Punso, Sokes Mass Grave me patro Kamulay, German Cemetery me patro Yakuba, Don Tolak Sokes, Causeway me patro Nikawat, Weki Alpatat patro lang nanmatal, Causeway and Taketuk
pueki e uya wasan kasamoto seila kotokan o wasan aramas. E kay wasa na liswat register la pan US National Park Services ino kareta elen sawasakan ken mie puenyang sawase kolokoleno telengan o saramau an wasakat. Ira toror te pekpek. Obis patrowan peki sawas o tutun tonwen POHNPEI ong pukan sinsile tantare o kawit uyapen tangkan mekak uyawulema tenan wasakat. Office and Historic Preservation sang kosanet kenanantiyang anapali o yang kolokoleng lengan o saramau al limatay POHNPEI ki abul kanainen and tete utak o pelitangkan makatokototo and POHNPEI. Office and Historic Preservation pilmen kabese memia wasan nagitala o tupson record nan obiswat mepan kakyang sawasay kami o apali sabol ng tete kasampalakan o pil kasay patapatakan makom sabol manki. Ipatrowan pata kandan sap o sakarki takapang kalan kabang laut toko kubur koros office kan kalian tatangkan mayang sawa-sawa alen kertan way tebilananen emenemen weku truth o wow makmailkan patrowan ng kandan sap tebil historic preservation o pilkan itawan kasantikan me sabol na may lobswat kasaneti puyan apaliki tapapaki wain POHNPEI makom kupurki sawas and office tebil kawit sabis and office wot kongkatto te masento ni telepon nampe siluriaw sero riaw 5 kalangan o Kasililia.